Eshura y'abiri n'ishatu okucwecerezibwa kwa Tuuro. Ebi nebiyahanwire aha Tuuro. Imwe meri za Tarishishi imwe nimuboroogye ahabw'okuba Tuuro ecwecerezibwe tihasigara nju nari nyambukiro. Ebyo biboorekirwe nibiruga omu nsi ya Kitimu. Imwe abatwire aha mbaju z'enyanja ababaire batungisibwa abashubuzi ba Sidoni abarikuraba omu nyanja nimuhuname. Ebyokurya bya Shihori n'ebisharurwa bya Nayiro nibyo byabaire bareetera amagoba. Okwo niyo akatare k'amahanga kabaire kari. Iwe Sidoni gira enshoni ahabw'okuba enyanja yagamba. Nikyo kigo kyayo neegira eti tinkarumwaga, tinkazaaraga, tinkonsyaga abaana b'aboojo n'obu kwakuba okworora abishiki. Enkuru ya Tuuro kwerihika Misiri baryagigirira obusaasi. Imwe abatwire aha mbaju z'enyanja nimwambuke muze Tarishishi mucure. Baitu shi oru nirwo rurembo rwanyu ruro rwabaire rwesiima orwira ryona orw'abantu bamwe babaire bakunda kuza hare kutuurayo? Noha owamarire kukora eki? Kurwanisa Tuuro haza hariyo orurembo orwabaire rwemeka abagabe. N'abatuuzi barwo bari ab'ekitiinisa omu nsi. Mukama w'amahe niwe akimaririire ngu abone kugahisa amaryo g'ekitiinisa kyona n'okukwasa enshoni abanyakitiinisa boona b'omu nsi. Iwe Tarishishi we shandarira omu nsi yawe nk'omugyera Nayiro ahabw'okuba tokiine kirikukuzibira. Mukama agorrire omukono gwe aha nyanja yatengesa amahanga g'abagabe yagamba aha bya Kanani naragiira ngu bacwecereze ebigo byayo eby'amaani. Yagaruka yagira ati iwe Sidoni we omwishiki oshugiine orukuhatwa tokigaruka kushemererwa. Imuka yambuke Kitimu kandi nayo torigirirayo buhuumure. Murebe ensi y'Abakaludaaya tekiri ihanga. Abasiriya bakagihindura ey'enyamiishwa z'omu ihamba. Bakagota Tuuro bagyombekaho eminaara basheenya za nyaruju zaayo bagigira amatongo. Imwe meri za Tarishishi imwe mucure ahabw'okuba ekigo kyanyu kicwecerezibwe. Omu bunaku obwo Tuuro eryayeba okumara emyaka 70 nk'emyaka ey'omugabe amara aha ngoma. Egyo myaka 70 kwerihwa ebirika ahari Tuuro biryaba nk'ebiri omu kyeshongoro kya Malaaya ekirikugira kiti iwe Malaaya wayebere we twara enanga ogyendagende omu rurembo ogiteere ogijumeeze oyeshongore ebyeshongoro bingi obone kwijukwa. Bwanyuma y'egyo myaka 70 Mukama ryatayayira Tuuro eryagaruka aha bushubuzi bwayo eshambane n'amahanga g'abagabe b'omu nsi zoona. Obutungi n'obushubuzi bwayo buryayerezibwa Mukama tiburibiikwa tiburiteebwa hangahari nk'obw'engumya kureka buryaheebwa abatuura omu maisho ga Mukama ngu babone kurya n'okuhaaga kandi babone ebijwaro ebirikuteerera.